Għanna x-xemx. Oh, yeah! Illum ħan iprofa nagħmel 5K below 30. It's Eurovision night! Yeah! Juno! Ja, Kristi! Għaddaħ il-Martin Ferri titkazaw ħabba l-kelma kant. Bonġu! Welcome għal video ieħor. Thank you tal-li klikejt fuq dal-video. Ħatarawh. Illum is-sibt l-ewwel ta' frar xahar ġdid. Għadni kif nediti għal-video li ħanitfaqda so likom naħseb minn x-ċerta ta' qabel da. U bdejt naqret tipo meta ħajkonna daqsxejn xemx. U guess what? Għanna x-xemx. Sema blu għaw ħafna frost imma. Ma nafxux qed jidher fil-video. Ejna dominaw den. Ħrix nimxi ma' den jilda l-għodu għalix illum ħammur Breda. Għanta bibati għaj taħdem miegħi. Deret darba video meta morna Utrecht, il-Griga biex niftehmu. Ħammur ħammur Breda, ħammur lunch. Unduru naqra Breda li jekk ma rajtux il-vlog tal-Half Marathon tiegħi hija s-city fejn għamilt il-Half Marathon. Vera lucky l-ħarġ l-ġurnata sabiħa. Nkun nistgħu nduru naqra ċentru hekk u anka nurikom naqra Breda għaliex ovvjament fil-Half Marathon ma rajtu xejn minn Breda. Masma, mbagħad fil-għaxija ħammorru għanda u ħansajru. Ma nafx kemm ħanifilmjan tot illum għaliex ma taħux gost tidher fuq l-internet u hekk so mhux ħanġibha tidher. Imma will bring you along so jaftaraw wiċċi biss most of the time. Which is fine. Sa ħamur naqbad it-train u għawek aħna fejn noqogħdu għandna train station viċin tagħna wkoll li huwa żgħir imma so ma jgħaddux intercities, just jgħaddu sprinters. Ħanduru dwarhom għall-park qabel għax ilni ħafna ma niġi nimxi l-park. Naħseb nis-sena kull ma ġejt nimxi l-park darba li dortu kollu. So ħanduru l-park, dan ħajmur il-gym, għandu weekend waħdu miskin. Mhux weekend insomma llum għax għadha niġi fil-għodu. Naqbdu train u mmorru Breda. Park looking lovely. This will be my thumbnail for next video. Bonġu, il-milħat qed nistenna l-ħabibti tiġi lura x'marret tmexxi il-klip tagħha għaliex huma
klieb intelligenti u ma tajafu li jkun hemm xi ħaġa ġdid joqgħdu mqarbin. Anyways, illum il-ħadd laqgħet il-bist ħosslet snini u issa ħanagħmlu breakfast, ħanagħmlu crepes, ma nafx kif tippost tgħidha in the proper French way. Għamilna taħlit tal-bira qabel ma morna norqdu. Issa nurikom naqra kif jiġu il-crepes tal-għodu. Suppost ħanieħduhom bil-berries u naħseb ħanagħmlu savory style ukoll minix ċerta. Also, vera nidher li għadna nqume. Oh, yes! Selects fancy cutlery. We only have IKEA. Okay, so yesterday we were talking about different types of coffees and how they're brewed. And they have a Sage coffee machine, an espresso coffee machine, and the other one, what was it? One is Illy tablet and the other one is just less expensive tablet. Okay, so we have 3 different types of coffees. One is with a less expensive pod, like with a cheap pod. One is with a good one, and then one with the Sage coffee machine. And I'm going to taste them, and I will try to guess which one is which, and also tell you which one I like best, because it might be that I like the cheap one best. Yeah. Okay, I'm going to smell them first. By the looks of it, I do think this is the Sage one. This one. Let me show the camera. Just because this I know it puts the water at the end, so even how it looks like, and these do look like they were pods. So I think this is the Sage one. Okay, this is strong coffee. This tastes like water. Okay, so this is definitely the Sage one. Is it? Yeah. I'm good! Because it tastes the most like coffee. These ones are too watered down. Yeah. I think this is the cheap one and this is the mid one. No, it's the other one. The other way around. Okay, then it's not weighted because this tastes like water, honestly. No. The Sage one is the best. I know good coffee, apparently. I have a very sweet tooth. So whenever I have this stuff, I tend to always just have the sweet version of it. Sure, keep an eye out. Keep an eye out for your teeth. We have live fish. Bye! Hey, Dooley, bye. Bye. Hello. Illum Wednesday, so għaddew 3 minn l-aħħar klip u ħanħarġ nġri. So, I have some news. ħanamel 10k race f'April. Not gonna lie, għadni ma irreġistrajċ għalija, għalix minni ċerta li muħna ħanamel, għax propja xtaqt namel ta' Rotterdam, imma ta' Rotterdam sold out. So ħanara forsi nġib resale ticket. Inkella ħanamel ta' os, imma ta' os ma tanx irrobni, għalix hija loop li tittamela darbtej. So ta' os, not my favorite. U they're on the same day, just niprefer namel ta' Rotterdam, so ħanara jek jirnexxilix inġib ticket għal ta' Rotterdam u jekk jirnexxil nġib ticket namel lila jekk li namel l-oħra. Ovvijament ta' Rotterdam iktar expensive għax iktar well known u hekk. Għax ħajkun hemm maratona wkoll fl-istess ġurnata. Imma I don't mind, to be honest. Ukoll għadni ma reġistrajtx għaliex fil-verità m'iniex ċerta jekk hux ħankun hawnhekk jew le, għax nixtieq ninżel Malta dik il-ġimgħa tal-Easter. U l-flights id daqsxejn expensive għalissa, so when I get the best flights, naqtaħħom skont il-ġranet. Deċidejt li ħanagħmel 10k, so jekk nispiċċa ma nirreġistrax għall-ebda waħda, like nagħmel fake 10k, as in on my own time u hekk. Naf li m'għandekx għalfejn tirreġistra għal-race biex tagħmel PB, imma dejjem tajba dik inqam motivazzjoni. U jekk intom ġodda ċ-channel tiegħi,
Jiena ġieli għamilt 10K. L-ewwel 10K li għamilt kienet f'Marzu li għadda. U l-aqwa 10K li kelli kienet ftit over an hour, so kienet 1 hour 38 seconds xaħġek. U il-goal tiegħi u li nagħmilha between 50 to 55 minutes. Jekk nagħmilha at 55 inkun kuntenta, jekk nagħmilha at 50 like wow x'iżik sar miraklu. Imma sa naraw. Imma illum temp not the best, to be honest, sibt ħajkun iktar xemx għalhekk daħalta f'moħħi li ħanagħmel dit tempo run barra. Meħe, memx tagħmel. Di ħatkun it-tieni ġirja barra u mhux fuq it-treadmill tas-sena. Ħanejda hekk ħalli ikolli l-motivazzjoni biex hekk xi nagħmilha. Nixtieq żarbun ġdid għaliex għandi bżonn żarbun ġdid għall-ġiri li huwa catered ukoll for a faster pace għax li għandi il-ħokka insomma. Żarbun tajjeb, no regrets li xajtu, imma inħossu jisun daqsxejn ta' slow shoe. So nixtieq nixxipar li jgħinni daqsxejn ikun iktar daqsxejn responsive biex nkun nista' nħaffef il-pass. To motivate myself to run faster. Illum ħanipprova nagħmel 5K below 30. Issa, jiena ġrejt half marathon with a 6 minute 3 second pace. Half marathon għal ma jifimx 21 kilometers. So f'moħħi qed ngħid possibbli li nagħmel 5K under 30, imma ma nafx għala kull darba li nipprova I go out way too fast. U nispiċċa ngħajja wara xi 3.5 kilometers u dak l-aħħar 1.5 imbagħad inkun ħammut u jkolli nieqaf. So ħanipprova. Vera tinħossni hekk anzjuża ma nafx għalax literalment jekk ma jirnexxilix dil klip nista' naqtagħha barra. Ħadd ma jkun jaf li provajt nagħmel 5K under 30 ħlif Daniel. Imma ħanippruvaw. Ħammur nagħmel warm-up nispera mhux daqshekk bart. Tgħid nagħmilha bil-mużika jew le? Will I get too distracted bil-mużika jew forsi it pushes me more? Ma nafx u. Ma nafx. Naħseb għandi bżonn il-mużika to push me. Inti tgħid indecisive. Kienet nifhimha fuq il-moba. U t-tifrej by the way li ħan nilbes il-headphones. So, nipprova l-mużika għax timmotivani naqa. Oh my god, kam ikesħa. I think the number of layers il-bist. What tajjeb. Ma, jisni qed nagħmel, jisni ħanagħmel literalment race. L-istess feeling ta' race diet inħoss. Nipprova ma nagħmilx naħseb fuqha u ġest nipprova nibda daqsxejn bil-mod u nżid il-pass għax qatt ma għamilt 5K, so as in race ġejjem ġest nagħmilha u I always go out too hard, so yeah, so now. Okay, warm up done. Ħanibda. Oh my god. Għamilta. Oh my god, guy! Għadda naqra ħin minn meta l-estate il-ġirja. Oh my god, irnexxili! Għazzi saremmen. Minn ħagġa li rrid biex namela. Li nwiet li l-nifsi laħnexxi xi ħaġa. Vera kuntenta. U actually wkoll xtrajt żewġ running sports bras oħra minn fuq Vinted għaliex kull mandi tnej, waħed minnhom li b'sissa tiġini naqa' kbir u for long runs mhux qed nagħmel suitable. Insomma, u jiena qbad ma' mudell għaliex dal-mudell li għandi vera supportive, vera tajjeb ix-shock absorber għal min forsi qed tfittex sports bil-ġiri. U wieħed jiswa 60 euro li naqra expensive. Insomma, u sibt tnej my size on Vinted, ħadthom tnejn għal 20 euros. I'm not even joking. But kelli ħallas xi 5 euro extra ba shipping work. I really suggest them għal min forsi qed ifittex supportive sports bila għax vera tajbin, good quality. Anyway, ħammur nħasel, ma nafx ħankompli nkellimkom illum jew darba oħra, imma tarawni fil-klip li jmiss. Guys, it's Eurovision night! How Daniel? Ġibiġi għal-bġeda? Xamil? Tizbella s-sodu, basta.
Iwa, għadna asbeda, għad bitnaqqar. Waħda zebbuġa għandu. Excuse the state of us, maħni xedin sew, imma ħna relax Eurovision Night, ħajkolna. Għetnamel il-platters, dan tijaj, għax għat nizen kollox biex tipo kiftejt ma nikolx zzejiet, data Daniel, li problema jikolx kollox ta' u joqosni 3 toast oħra u ċoj hops u għetnamel il-butir. Sepplestina. Xfu, diħraq tana. Aħħa. Muro lilu għalix baxxejtlu. Biex jisimaw kull viewers t-keljem. Illa li xufu dal-boksa. Feħa tuqot jiddikna, Fej tritta. dik innaħa? Ija tajjeb. Le, biex namenti għaj. 16 il-final. Hillejda. Rakela. Mirjana Conte. Mara ja zammi. Era di kif inni maħruqa. Let's go! L-ewwel diska Mirjana. Owejja! Illallu xjajtu. Zoħna mal mute. Issa ġeja Victoria tajba u kol. Illallu il-performance ta' Victoria, wow, Mazza, kol. Araw xqal, Kif tħossak issa? Għaxom il-full story. Għax, meta ġew, dej sejra Valentina, mazza, mazza Valentina, mbat wara ftit tanka Davide Tucci, mazza, u mill-li wahda. X'inhu? X'inhu? Fatti ju. Mela, min u hater, għandkom kull dritt tikkritikaw il-performance, id-diska, whatever, imma nobody shaming fuq Mirjana. If you body shame women, you're not made for this channel. Victoria di tajba minn ukoll. Victoria vera, wow. Skatta, Il-landa leħene. Kemmi tajba. Bida ġunu. Iwa. Juno! Juno! They call me Juno! Juno! Wow! Wow, man! Kemmi tajba dil-performance. Dil-bicċa, wow! Illa dil-bicċa minn. Di by far laqwa performance emma. Għadda leħen. Illallu kemmi brava. Il-ma jħobbu la pijik, u għed li ma jifimx, tisbaħ minn kant. Le, jozma. Veri din. Jiena bħala diska kant not my favorite, imma just iconic Mirjana u dik il-diska u performance, imma dimen Victoria. Bazzament tnej mit-top 3 tiegħi kantaw. Dar jaxbakin tal-għana. Ma, Afrikanta, ma jgħi, tal-għana. Di mux b'nixi. Nisha la 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 la. It's time for... It's time... Għatfejna u ndfejna fissat. Fis-suban. Għax vera konna board. Imissa ġeja Kristi! Di oħra fave. Oh my god, kemmi tajba di. Eja Kristi! Ta' falli. Ux nafa. Wow, min. Kem taf. Sabija di. Wow! Illallu n-nies. Wow! Brava, min, brava.
Hello! Da xejn naqra iktar prezentabli mill-bira fuq is-sufan. L-aħar klip li għandi fuq is-sufan ngħidu Kristi! Mela, nies, ħanalaq il-video hawnhekk sewwa, imma ma nistax ma nikkummentax fuq ir-riżultat tal-bira tal-Malta Eurovision Song Contest. Sorry ma filmejx ebda reaction, imma jiena literalment irqat f'dik is-sija li dama, naħseb iktar minn sija dama, naħseb dama xi sija u kwart. Id-diski in between u hekk li it was nice and it was entertaining, imma għajjejt onestament urqat. Umsawa mbagħad qomt televoting, għawżin biex jgħidu riżultat. U jiena vera ma stennejx li ħatirbaħ kant. Just because, tant kemm kien hemm mibeda u kummenti diskustanti fuq Facebook u hekk kontrija li vera ħsibt li like it won't do well with televoting, imma illallu kif belħitni jiena ġazajra. Tibbiġġa. Le. Jiena il-favoriti tiegħi kienu Kristi, Victoria u Mirjana. Like, I think it was obvious mill-clips insomma hekk. Oh, I would have been happy li kieku any one of them rebħet bħala diska l-favorita tiegħi kienet Heaven Sent. Bħala performance Juno illallu belħitni Victoria kemm brava. Imma like overall iconic for Eurovision. I have to say, u kant, tipo, oriġinali fis-sens minn dawk it-tlieta u xi ħaġa tabdaħku għat ma rajna ġibbos fuq il-stage tal-Eurovision naħseb. Anyways, vera kontenta għal-Mirjana, miskina, vera kienet tidher kontenta fl-aħħar meta rebħet. Ek, wow, għal-kem it-tlieta li huma bravi, insomma it-tlieta li huma kien ħaqhom. Ejdu li x'ħsibtu intom fil-comments. Please, jekk ħatallu kommenti, kritikaw diska u l-vuċi u hekk, imma please, il-kummenti ġisem ħaddieħor mhumiex postom hawnhekk. Iftakru li dawn huma umani bħalna u għandhom qalb u it's not nice tara kummenti vera kattivi fuq hekk innifsek. Vera looking forward għall-Eurovision għalkemm jiena ġandi favorita. Il-bieraħ ukoll rebħet Erika ta' Finland bid-diska Ixkome li vera taddaħ il-Maltin vera titkażaw ħabba l-kelma kant u di literalment id-diska tagħha li sem Ixkome. Jekk ma rajtux il-performance tagħha aħbeġ literalment qisu kien konsert tagħha l-performance kemm brava, kemm tajba. Anyways, ħanqlu l-video għax irdu morru nixtru, mbagħad irdu morru nagħmel Chardonnay, ħanġibu kollu bit-zero. U dal-klip insomma same day li tfajt il-video għad nirrit nżid il-bicċassa. Għamelli. Isu kelb. Anyways, ciao nies, narakom next week u il-ġimma it-tajba. Bye.